O bro, nili yang kring atum li ina mayang kring mala, ina atum li kacengkat ninggajai, ina atum li yang kashena da shankui, kapio yang lu overe, iwi uklung taimilu, chang yang da iwi ninglan taimilu, lam shing shaka tumrada chiko, dija makada kaina makada kani. Remake up the archery kamdaya bowing. Manipur we karang hong taraka sashman kahai maramli National Crane Tribunal na notice miera. Manipur li unshimui na sadze kahai hi National Disaster sada ngavaw mikhavai Manipur Pradesh Congress Committee na buwaira. Lekyangtor, ajo the Tangkhul Express pau Wungramphi Ngalung in a bami delay, pau being may sign and anangrumsa. Manipur we karang hong taraka sashman kahai maram, CM biran social media li post kasawi, eina, National Crane Tribunal NGT in a mix sang mida, ninka correct pongsho kaira. Tel hili khalei NGT we principal bench na CM we tetali take with the environmental norms, shuran maram li issue khalei pongsho kaira. CM na ex li pong kamayati shoda zingum tumrada mati we alungli Manipur we karang hong 877 square kilometer kada sashmanai reda hanga. Chief Minister Biren Singh we ati shoda 1987 eina 2021 kum we alungli karang hong 877 square kilometer kada sashmanai. CM Biren Singh na kahang 1987 atam li Manipur we karang hong bam 17,475 square kilometer kada lake sa suita mamanda 2021 kum 16,598 square kilometer ang sawa forest cover sui katahi we maram kamataya popi kaling wuivang na da piren na hanga. NGT Chairperson Justice Prakash Srivastava kala expert member Dr. A. Senthilvel na maram wuivang respondent sa NGT na Ministry of Environment and Forest kala Forest Survey of India li notice miera. Manipur we unshimui maleilak eina teina sadze kahai hi National Disaster sada ngavaw mikhavai Manipur Pradesh Congress Committee MPCC na boyer. MPCC President Kayakha Mekachandra na Prime Minister Narendra Modi li request sada teina sadze kahai hi natural disaster declare sa mikhavai kala wuivang tiomwi tuida lupa 200 crore ngajom mikhavai boyer. Maram wuivang MPCC na PMO li chiti kabivaya. MPCC members State President K. Mekachandra Nathum Nauriya Pakhanglak by Assembly Constituency Shong Sag Zjiva Yangmichingda da hang Zadra Kahai Haptawi Zingshat Unshimui Lui Kavanau Ako Langbar Katakli Kati Shokluera. ID News ati shoda Bishnu Burshong ayang utor pung tarashikali Lui Kavanau Akali Langbar na Taktatau Kalishinaw Akali la Sadzu Awoji. Mawan sa kahaya ji zingkum makadamati Hamsan hoda moiram okshambung laikai wimina. Siban zingrot kuung atam hi alu ot sasayeji. La kawag tronglau biwi. Mi zingkum hangpangada tru kangembam Rekha Devi la adam hitharan korpung la shubzat sada. Awi lui ngalem li langbar katakli satsawa. Rekha Devi li BHC moirang li wangahawa tarik phanga thangla zangda achawi raka haikili langpar we na kati mi khani thekuyera itumna phaning ungbai tarik phanga thangwe na unchimui li huidrom nilakanda hoda yangdong awang laikai kakchingwi mi langbar na taktatawa. Langdang kali ramai tui gaji awo varishimwi zingum shaka kakshung zimiksho mayonaira. Tarik tarada akha karam 2024 aya zimiksho langdang kali ramai tui da oktui da kale kuiru varishim lui tui ngachan nawi. Zingum shaka kakshung machut angaran angaye langdang le mayon mera. Angaran angaye chili ramwi awunga church we katana bing shinaw long katamnaw long kala shim shangnaw ate asasay ko rizang naga sayha sangarum. Vare we so kame shan ka kuye nang soda Tangkhul ram kili kalemi zay ko rili shim ko we ring pa pong shok ning nang soda vareli musot kame pong shoka.
Queen Boktam Kahai he kayakha we quihona. He Kangorong Bingwi Mirini some Kapangna Gachi, Chansam Kabikasang Tarada Tarokwi Tumrada Kali Paisin, local pastor Reverend Prungrekan Changnet, Sokame, Bokami in a Kupsanga. Indo Naka political Chang Zekwivang, Kala Nakalim Jingrik Highwayvang, Seha Mikhavai, NSNIM Church Saikorali Ngawire. Newmai News Network Atishuda NSNIM Chanbao Mikishokli Miur Akawing Lay Shorkar Constitution Gala Pilan Hi Sovereignty we Akai Sera Hibing Himazang la Sovereignty Mangzek Paimana Naka now being wing lay Kala political roof Akawia Zingli a war a you with Tomen integrate Kasa Itumi Mashun Layagji Indian Shorkar Muchut Mika Haina the Hangsanga Nakas Kala Indians the Kani sovereign power share salaka later Gachi Mayang Rock Haina the NSN Hangsanga. Maya Kung Rock Hili Hailaka Indian Shokan Sunungida framework agreement Hili Hatki the satellite the NSNIM Nahang Sanga. Kala Swiss Rocket Naka faction opportunities lala Naka winning rimly Makamaya being in a situation Sam Quita Hat Kavai satellite. Government of India na atam eina ngriong naw dali gaji hangsanga. Chitai lala National Socialist Council of Nakalim we azingli later clay naka naw bing na framework agreement we azingli ningshiya later NSNIM na hanga. Zata clay jan zeki muungshum thara nakalim li zakshila kahai human rights situation hanungli baya gajui ninka creek la pongsho kaira. Hiran Karakahai Indo Naka political talki Kayashi Kapai Apong na Kupsangra Gachi Naka now being wishit Kasang na Gachi Hang na church being na wuivang Sehasa Kawai NSNIM Nangakaw here. Worshimli Manipur to ikatam Sitami area Gajihangda subject to compulsory sakavai boy. Maramhi Manipur International Youth Center MIYC na Pongshokta Manipuri language katam Matame kavai apong kira kame boy. MIYC na kahang arihon worshimli katam naubing Manipuri kakwi Sitami karaira. Chitada sada Meitei to ikatam nau chungmeda Sherukwi kavai CPSC posem kala kosem ports like compulsory subject sakavai shorkali boy. Academic session 2023 to 24 li worshim hangshata matiwi class 10 and 12 katam now. Tinkani Shashini Tumrada Kamang na CPSC examination ni Manipuri language quizai. Kala class 11 we katam now Sashini Hangjishata Katumna quizai. Posem lila katam now ting Tumrada Shini Sashini Trada Pangawing Jali ting Magada Kani Shamati Hangmati the Katumna Manipuri language qui. Kala kosem we katam now ting Tumrada Aka Shakani Hangtrok the Shini Ngajali ting Magada Aka Shaka Magada Pangamang Manipuri Kapangkwi the Manipur International Youth Center na Kapishoka. Kotlai kasing mibing na Infal Dimes Baumeli kamachit or shortly Makamaya Pongshokaya. Infal Dimes journalist Kumantem Dana Chandrali Kotlai kasing bing na kamachit sayaji. Achawon Bemtang Yapong Jishet Minat Hangmati the Panga Shikali Kotlai kasing mi Tarashika 4-wheelers Katumena Baumi Wishimli Razangaji. Atumna Ali to Mikhavai Kasamaning Akasatsin Sakavai Kasanaji. Shokhaiji Infal Dimes newspaper li Pongkame Bao Akawi Maram wuivang Ngasasaya the Hangsanga. Narem Tong Leishram Leirakli Khalei Dana Jandra Wishim Li Mibingji Karataran Baumeji Malay Samana. Kala Awi Achina Ngarali Sashilaki Narasada Dana Jandra Li Apamakali Marasan Kapang Mamayamara the Hangaji. Infal Dimes we take a quiet short could like a singbing jili Makamushunga Arain or Bum Samgapanga government officials Akana Kasat Kasang the Lay Raji.
Ochot wuivang All Manipur Working Journalists Union AMWJU kala editor killed Manipur EGM na makamaya pong shokaira. Dhanachandra na maram wuivang Lamphel Police Station ni sotan complaint thasanga. Baume bingli kamachit la kachibat kashok maram wuivang AMWJU eina. EGM na state government li memorandum mi sangaira zimiksho pangatang Ngalung li authorities na takta action kwi mikhavai pau me long jena boyra. Manipur na Myanmar we refugees bingli deport kasali International Committee of Tourists na ningka kuri pongsho kaira. Rod kamarat marta khalei ram hilitan eina mahanung saklu kachi hangda non-refoldment principle li kayakha kawai International Committee of Tourists ICJ na India linga kawai. Non-refoldment principle da hangda kalehi International Refuge Law wi zat kana. Hiwi ati shuda ngalei kate wi eina yam ngarabing wi ngalei li rod kamarat shok da hanunga ka chili atum ni reka correct human rights violation shok pai da leya ka tanti eina mahanung sak kawai khanga kauna. Hina refuge pingli nga kame kasana Myanmar military chundai na resistant groups ngarar da khalei rod kamarat pamli hanung khangasak hina refugees pingli sajing sak payada ICJ na hangsanga Geneva based human rights organization jina press note kashokli kahang Indian authority na Myanmar refugees hangshi da shini deport kasaji non-refoldment principle makashur na da Myanmar refugees li chuho kawai kasa khangran saikor kathagay ng sampalung ra da hanga Myanmar refugees bingnitan de na mahanung sakla atumlinga kame katom kame offer saki kichina da International Human Rights Law sure kawai ICJ na India likasatair International Covenant of Civil and Political Rights ICCPR kala Convention of the Rights of the Child CRC hui alongni India la State Party akasada atumni ngakmira da ICJ na hangsanga Zadra ka hai zimik shokni kutum yalungli security force na Imphal East District shong bombi mortar bombs makata ka zang da khutlai ngata te da phakwer mashichin lugi chi kem li khutlai le da ka shine Central Kala State Force na Gamuching Hills Imphal East District li Operation Khawali phaka khuina Team in a country mate Amei, bombi mortar bombs mukadaka, cordex wire fit katum shiga, dynamite gunpowder kichiaka shiga, bombi ammunition round cap holders mati, empty cas makadamati, battery shell akhad, saikorali kamuching, Imphal East District Wayne Sampangaji. Huena meet to Kukwima Layranga, some gapang odd Pingji police station in Misangaira the officials bow shoka. State Security Force na UNLF koirang shiwi katra kani to kukwe bao migashokli group chiwi aming zakshing sa kawai kasana the penair IFP bao atishoda chahon yautang koirang let UNLF wi mi kani zingum tumada turuk huidrom jiranjit singh kala tombaluwang dalakoho zingum hangmati da kutum ning tem moinam anili to kukwina Anina lupa khutlai wireless seats kala heroin powder singzat sayada Manipur police we chanbauli kashokchi mamushung manada group chinahanga Koirang let UNLF na kahang mi kaniji illicit activities li sharuk mukhilak mana kagaza layout the medical treatment wuivang group we pays cam buena kashina ka wuivang leave kuida aniwi travel allowance kala cell phone singlaga zat kasanaji Ani willi Nathum that saya gachi wat bingji security force na repel movement we ming zakshimi mikhavai haisan kamena the group tina pianair koirang let UNLF na kahang revolutionary movement we ming zakshikavai chita the security force na kasa tekang shaya kala chikatha propaganda le yarinam shitsang kavai group tina hangsanga Task Force for the Development of Tourists in Northeast State we kapangagzip weekend pawan New Delhi lipamaira Northeast State being with tourism reason kawai capacity building training policies marketing promotion we maram sanaira kazip chili Northeastern State Assam Arunachal Pradesh Meghalaya Manipur Mizoram Nagaland Sikkim Tripura we mingnin bing bazang ser civil aviation Micro, small and medium enterprise, tourism, culture, information, broadcasting, we ministries, confederations of
India industry la private partners bing na shiro kuida tourism maling mikhavai ning chuk ngasan naira la tuita churi kamdaya pawing Manipur we karang hong taraka sashman gahai maramli National Crane Tribunal na notice miera Manipur le unshimui na sadze kahai hi National Disaster sada ngavaw mikhavai Manipur Pradesh Congress Committee na buwaira. Achu ibaw hiling changayar, baw nga nadak Nathum saikorali ring kapagala kamaya zimikshong sa sirano.